bab 72 ka Riyâdou Sâlihîn no yewten tahrimul kibri harmingol fi mawnintinare wal ijab e haawitare safe ngalɗingol fi hoore muɗum. qala Allahu ta'ala Allah daali tilka daru ayiɗi ngalleli al akhiratu wonɗi ka lahara naj'aluha min waɗani ɗin ko hombo jeyi ɗin lilladina ko fi ɓen la yuriduna tawɓe faalaka uluwan mawnintinagol fil ardi wala fasadan wona bonnugol wal aqibatu lil muttaqin. wa qala ta'ala wala tamshi wa tayaru fil ardi kaleydi marahan bongugol. wa qala ta'ala wala tusa'ir wa tayilu khaddaka gaɓɓuɗe maɗe linnas wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. wa ma'ana tusa'ir ana tayilu khaddaka gaɓɓuɗe maɗe linnas wonande yimɓe ɓen ay tumiluhu ko tayilu ɗe wa tu'ridu bihi ɗurnoraɗe anin nas ga yimɓe ɓen takabburan ka mawnintinagol alayhim e hoore maɓɓe. wal marah ko yete bongugol attabahtur ko mantagol. wa qala ta'ala inna qaruna kana min qawmi musa fa bagha alayhim o bew e hoore maɓɓe wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu konko tawata saabije muɗum ɗen latanu'u hino teddana bil usbati dental sukaɓe jogiiɓe doole uli ɓuwatin jogiiɓe doole. id qala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin ila qawlihi ta'ala ha kala dal ɗon fa khasafna bi min mutindini mo wa bidari e geɗi galle makko ɗen al arda kalidi. wa an abdillahi ibn mas'udin radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam qala nelaɗo make la yadkhulul jannata natata al janna man kana kala laatiɗo fi qalbino kandre ɓernde makko misqalu darratin jir abbere jarra min kibrin immorde mawnintinare. allahu akbar. fa qala rajulun gorko goo wi inna rajula ande no gorko yuhibbu himo yiɗa an yakuna nde laatoto sawbuhu conci makko ɗin hasanan ko labaɗi wa na'lu paɗe makko ɗen kadi hasanatan hara ko labaɗe. qala wi inna allaha n allah jamilun ko labaɗo yuhibbul jamal mo yiɗi kadi ko laba kon. alkibru ko wiyete mawnitinare batal haq ko salagol gonga kan wa ghamtu nas ko ɗum woni e yawitagol yimɓe ɓen hayfina fi maɓɓe. rawahu muslim. batarul haqqi ɓe firande salagol gonga e daf'uhu ko duñugol lora kam naf gonga kam martinaka to wa radduhu feroraka ala qailihi e dow woluɗo ka on ruttaka nattaka e jungo woluɗo ka ronka jaɓude. wa ghamtu nas yawitagol yimɓe ɓen ayi koni ɗum ihtiqaruhum ko yawitagol ɓe. wan salamata ƴettama e salama bunil aqway radiyallahu anhu anna rajulan wonde no gorko goo akala o ñamuno inda rasulillahi takko nelaɗo allah sallallahu alaihi wa sallam o ñamiri bismali nano makko ngo. fa qal nelaɗo make kol ñamiri bi yamini ka jungo ma ñama ngo. qala wi ha nelaɗo la astati'u min mi wawata ñamirgol ñama ngo. qala nelaɗo make lastata'ata awa wawata kadi hande kadi ila nden ñande tawi hay o wi o ƴettay jungo makko ñama ngon o ɓantirango ka hunduko tawi ngo yoray ngo wawata par ce que o salike gonga kan ma mana'ahu haɗalimo e wigol min mi wawata illal kibru sona mawnintinare. qala o wi wo fama rafa'aha o wawano ɓantutude ngo jungo ɗon ila fiha ka hunduko makko aduna. rawahu muslim. imam muslim ko filli hadis on. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت من أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وماك ألا أخبركم يوم أجتامي هم بتوم بها للنار في بيت بين سابع ويهم بتومين لا ماك كل عطل كلا توني تيدو جواز نياجو ومستكبر مون تنيدو متفق عليه. وتقدم في إنه شرحه firo maggal on fi baabi e nder dambugal da'afatil muslimina julɓe lowɓe ɓen. wa nabi sayyidin al-khudri radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjatil jannatu wan nar yiite ngen aljanna yeddodirno diskiti. fa qalatin nar yiite ngen wi e fiya ko e nder awon ko lowete al jabbaruna wal mutakabbirun dendarangal dundarankeɓe ɓen e mawnintini ɓen. wa qalatil jannatu aljanna on kadi wi fiya koye an woni ko naadete du'afa on naasi yimɓe lu'uɓe ɓen o masakin mi miskinaɓe maɓɓe ɓen. faqad allahu baynahuma
Allah o ñaawi hakkunde majji o daali innakal jannatu innakil jannatu kayo aljanna rahmati ko woni yurmede anden arhamu biki miɗo yurmirema nono sha mo mi yiɗi wa innakin naaru kayo yiite an adabi kawne lette an ɗen o addibo biki miɗo lettirama nono sha mo mi yiɗi lettude ɓe mana suɓiɗo lette ɗen wali killayi kuma no wodani on ɗiɗo kala alayya ka an mil'uha fodore wonde mi hebbinayi ɗum rawahu muslim wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallah nde nelaɗon sallah sallam qala maki la yanzuru llahu awa allah ndaroytade yawmal qiyamati ñande dargal ila man jarra fade on dasunoɗo yuppunoɗo poɗunoɗo isarawtoɓe makko mba tawa taran kobo ngowon ko waɗiri muttafaqun alayh wano ƴettama mako qala rasulullah sallah sallama salasatun tato la yukallimuhumullahu allah yewtidata e maɓɓe yawmal qiyama wala yuzakkihim wala ɓettaɓe kadi ɓoytaɓe e bakkatu e tundi wala yanzuru ilayhim o darataɓe kadi wala mi nodani wa adabu lette alimun musiden kowoni ɓen cheikhun zani ko mawɗo zinowo yo allah dandu en ko wiyete mawɗo noon zinowo natowa duuɓi joɓi mana ko kala jombuɗo ko woni cheikhun zani ma ɗum kala debbo jombaɗo wa malakun e malaikajo wa malakun e lanɗo fon kaddabun fenowo ta kala ko woli huwata wa atilun wa ailun e miskinajo mustakbiran mawnintiniɗo yo allah dandu en miskinan ka ko nguwo mawnintinare nde wo ɓeɗo tato allah darataɓe on tawguite yurmede rawahu muslim al ailu ko wiyete tampuɗo ayi al faqiru ko baaso wano ƴettama ko qala rasul sallam nelaɗo maki qala allahu azza wa jalla lati ɗuto ɗon daali al izzu ko wiyete kon teddungal isari ko tuba banno wal kibriya mawnitinare nden rida i ko ɗum woni wudere hande ko ɗum woni wanare hande faman yunasi oni kala ñortuɗo lan poɗuɗo lan fi wahidin minhuma hen gotel e ɗiɗo faqad addabtugum ɗimi lettaymo rawa muslim yo allah dandu en wa anhu ƴettama e makko anna rasulallah sah sallam wonde nelaɗo allah e waɗaɓe makki baynama rajulum tumantano gorko yamshi mo yaaha fi hollati e nder cuɗari ndi o ɓorni to o jibo awnimo bi nafsi hoore makko so fe o fi hoore makko o ngalɗi ɗum o mawnitini ɗum murajjilun ra'sahu ko peñuɗo hoore makko nden ha moƴƴi yahtalima bonga fi machi e nder yaadu makko ndun ide hasafa allah be tumande allah muttindinnomo e leydi ni fawata kanko yeta jallalu himo loƴo himo uno fil arde ka nder leydi ñande o ila yawmil qiyamati ha ñande dargal allahu akbar muttafaqun alayh murajjilu ra'sahu ko peñuɗo hoore makko nden ɓen firde ayi mo mashituhu ko peñuɗo nde yeta jaljalu bil jimayni saabu jimji ɗin ɗiɗi ay yahusu koyemo muta ñande o ñande o yanzilu ko ɗum woni o jippo ka leydi wa an salamata bunil aqwa radiyallahu anhu qala rasulullah sallam la yazalu sayrata arrajulu gorko yadabu himo yaha himo naɓa bi nafsi hoore makko hatta yuktaba ha winde fil jabbarin e nder dundaranke ɓen fo yusibu heɓa ma hasaba mo koɓeta ɓe ko rawahu tirmidi wa qala hadisun hasanun ko hadise selluɗo labaɗo selluɗo yadabu bi nafsi ɓe firande o naɓa hoore makko ay yartafi o ɓanta fi hoore makko e takabbaru o mawnintino ɗum noon haray ko ɗon ko dambugal ngal gasi yiltude rewtuɗen ɗum ɗo kadi kala ko en famali en noon day ka numéro téléphone ji 631 60 53 09 wallahu a'la wa a'lam.